gatandatu n'umurongo waho wa 33. Matayo gatandatu umurongo wa 33 aravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ivyo byose muzavyongererwa. Amen. Dukomeje kunezezwa no kuba ahantu aho duhurira kugira ngo dukomeze twumve ijambo ry'Imana, dusenga turamya Imana. Bamwe bavyuka bagatangiza ibihe byiza nk'ibi mbere yuko batangiza ikindi kintu cyose, abandi bagasoza imirimo yabo baje kwirangiza bakayisozana no guterana. Icyo ni ikintu cy'ingenzi tutabura kubishimira Imana. Twese tuvuge ngo amen kubera ko turishimiye Imana. Amen, amen. By'ukuri ndantekereza nibature nkatekereza gutangira kwayo, ngatekereza uburyo yakomeje kuzamuka, uburyo yakomeje kuzana abantu b'ingeri zose. Bigitangiza hakomezaga hayobora abamama, gasenga abamama, abayobozi bagashaka bavuga butumwa, ariko ubu ngubu byabaye itorero rifite ishusho y'ingero zose, ari abakuru, ari abato, ari abagabo, ari abagore, twese byabaye umuntu yabigize ibye. Kandi ikintu iyo ukigize icyawe ubigihaye agaciro gakomeye cyane. Imana ishimwe kubw'ibi. Ni ikintu Imana yazanye mu gihe cyacu no mu mwanya wacu. Kuba yarabikoze ikabikoresha n'intwari zacu aribo bayobozi dufite, Imana ihabwa icubahiro kandi nabo ibahereza umugisha. Amen. Ejo twaganiriye hejuru y'amahame y'ubwami bw'Imana, kandi naje gusanga ubwami bw'Imana bufite amahame menshi tugomba kugenderaho buri munsi, twebwe abitabiriye ubu bwami cyangwa se twebwe abahamagariwe ubu bwami. Twavuze ko hariho amahame y'uburyo bwinshi ayasanzwe dusanzwe turimo, kandi agira amabwiriza n'amategeko n'amahame yabwo buri gihe cyose. Ariko tuvuga ko itegeko nshinga riyobora igihugu hari igihe ba nyiri igihugu barihindura bagashiraho irindi, ariko nyamara aho bitandukaniye n'ihame ryo mu bwami bwacu bwo mu ijuru. Itegeko nshinga ry'Imana ntiriza rihinduka, kuko Imana uko yanye niko iri kandi niko izahoraho iteka ryose. Yego. Afifiwe Yesu. Amen. Tuvuga ko abantu bashobora kwiremera ayandi mabwiriza n'amategeko yo kwiyorohereza, nk'uko bigezweho muri iki gihe twumva inyigisho nyinshi, ariko ibyo si ihame ry'ubumana. Ihame ry'ubumana ni rya rindi ryahozeho kandi ririho kandi rizahoraho iteka ryose. Amen. Twatekerezanyije ku ihame rya mbere, ari ryo ibyanditswe byera tubona mwo ijambo ry'Imana. Dusanga ihame rya mbere rikomeye ry'ingenzi cyangwa se urufatiro rwo muri ubwo bwami ni ukugenda uko ijambo ry'Imana ridusaba. Tuvuga ko ari uguhora dutekereza amategeko y'Imana, akaba ariyo twibwira ku manywa na nijoro. Ngo abayatekereza n'abayibwira twasanze ngo bameze nk'igiti giteye hafi y'umugezi, imizi yacyo ngo izayika cyane ikaja kure, yarangiza ngo haleluya. Amen. Amategeko iyo wibwiye amategeko uzusa no kuko igiti kiri hafi y'umugezi,
kandi iyo uri hafi y'umugezi nta kiguhungabanya, nta kigutera ikibazo, kuko uhorana imbaraga zo muri ubwo bwami. Iryo jambo ry'Imana twasanze ari ijambo ry'ingenzi rikomeye kandi umukristo ahorana igihe cyose. Nta gihe ushobora guhindurwa n'ibihe, kuko ugengwa n'iki? Ugengwa n'ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana iyo ritugenga, duhorana imbaraga muri Kristo Yesu. Amen. Tube hafi y'umugezi, tumere nk'igiti kiri hafi y'imigezi. Bibiliya yaratubwiye ngo cera imbuto zacu mu gihe cyacu. Ndavuga ngo ibibabi byacu bihora bitoshe igihe cyose, kandi aravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Bene data, kugendana ijambo ry'Imana no gutunga ijambo ry'Imana, bavuze ko uba ufite asiranse cyangwa se ububasha bwo gukomeza kuba muri ubwo bwami. Ikintu cya kabiri twavuze ko ari ukwizera. Ntabwo ushobora kuba muri buriya bwami udafite kwizera, kuko mu gitabo cy'Abaheburayo batubwiye ko utizera adashobora kunezeza Imana. Ahubwo dugomba kwizera yuko Imana iriho kandi ikazagororera abayizeye. Icyo gihe tuba turi mu ihame ry'ubwami, tuba turi mu bwami iyo twizera. Kandi twashoje tuvuga iryo hame, tuvuga ko umuntu wese agomba gukuza kwizera kwe kukazamuka, kukageraho ushobora gutangaza Imana. Amen. Amen. Uko kwizera kwawe kukazamuka kukageraho gushobora gukora ibitangaza. Uko kwizera kwawe kugashobora kukubeshaho mu gihe ugeze mu kaga cyangwa mu bintu bikomeye, noneho ukibuka ko ufite Imana ishobora kugutabara muri ako kaga urimo. Ibyo byari ihame rya kabiri, ntabwo turi bukomeze kubisubiramo, ariko ayo ni amahame agenga abantu bari mu bwami bw'Imana. Uyu munsi turavuga kandi mahame abiri, tuzakomeza n'ikindi gihe, ariko nashatse ko tuvuga ihame nyuma yo kwizera. Ihame rya gatatu ni ugusenga. Ihame ryo gusenga. Iri hame ni ihame rikomeye kandi naryo rifite imbaraga. Buri hame ryose rifite imbaraga zaryo, kandi yose afite shene agenda yuzuzanya. Iyo ufite ijambo ukaryizera, nicyo gihe usenga, kuko usenga wizeye ko ibyo urimo usenga Imana iri bugire gute? Iri bubikore. Tuvuge ngo amen. Amen. Ntabwo dusenga gusa tutizeye, ntabwo twizera tutarumvise, kuko ijambo ry'Imana ryatubwira mu gitabo cy'Abaroma ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Iyo tumaze kuryumva tukaryizera, ni ngombwa ko tugomba kuba abanyamasengesho. Kandi uretse abantu bakoze ibikomeye mu gihe cya kera, ni abagabo bari bafite ijambo bakaryizera bagasenga. Iyo usenze wizeye, isengesho rigira akamaro, rigira n'imbaraga, ndetse rizana impinduka. Impinduka ry'isengesho riba mu bintu bibiri. Isengesho, ikintu cya mbere, riza rifasha nyiraryo urimo usenga gusabana n'Imana. Haleluya. Wowe ubwawe ugasabana n'Imana, wowe ubwawe ukumva ufite imbaraga zo gusabana n'Imana. Kubera iki? Kubera ko ariyo urimo wiringira. Ubundi gusenga ni nko kubwira Imana ngo njyewe sindiho, ni wowe uriho. Njye sinshoboye, wowe urashoboye. Haleluya.
yewe ntacyo nakora ahubwo ni wowe wagikora. Muririmbyi aravuga ngo bwira Yesu zose ni inshuti yawe zose. Ni ngo iyo dusenga tuba turimo tuganira n'Imana, kandi iyo tuganira n'Imana tuba tuyibwira intege nke zacu, bigatuma za ntege nkeya zacu zihinduka imbaraga z'Imana. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Ni ihame kuvuga ngo umuntu uri mu bwami bw'Imana ikimutunga n'ikimubeshaho ni ugusenga, ubuzima bwo gusenga. Ari umwanditsi wanditse aravuga ngo gusenga ntabwo ari ukuvuga aya magambo tuvuga ngo Mana Data aho twese uri mu ijuru. Oya, nayo ni isengesho, ariko aravuga ngo gusenga ngo ni ubuzima bw'umukristo. Haleluya. Amen. Aravuga ngo gusenga ni ukuvuga ngo ni uguhumeka. Iyo umuntu atagihumeka ntaba akiri umuntu. Hari irindi zina bamwita, aba yavuyemo umwuka, aba ari intumbi. Kubera iki? Kuko atagihumeka. Iyo turi mu bwami biduhesha guhumeka uko bukeye n'uko bwije. Haleluya. Amen. Imbaraga zo gutuma tubaho, ni nazo mbaraga zituma twumva, bigatuma twizera, kubera ko turi bazima turahumeka. Haleluya. Amen. Cyo ni ihame rikomeye. Umukristo utagisenga ntabwo aba agifite imbaraga muri bwami bwacu bw'Imana. Umukristo udafite gusenga aba abaye umunyantege nkeya. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo iyo umukristo atagisenga ngo ntabwo aba ari umukristo. Ushobora kwiyita gusa ngo uri umukristo, ariko ngo iyo udasenga ntabwo uba uri umukristo, kuko gusenga niko guhereza imbaraga umuntu gukomeza ubukristo mu bwami bw'Imana. Ego. Yesu ashimwe. Amen. Pawulo yandikira Abatesalonike yavuze amagambo meza cyane mu buryo bwo gusenga. Abatesalonike bambere igice cya 5 n'umurongo wa 6 n'umurongo wa 16 n'uwa 17 n'uwa 18 yavuzemo ibintu bitatu bifitanye isano kandi bikomezanya kandi bisa. Utakora kimwe udakoze ikindi. Sifa kwa Mungu. Amen. Yavuze amagambo, ijambo rya mbere yashakaga kugaragaza ubuzima, umukristo ufite ubuzima. Umukristo ufite ubuzima. Yaravuze ngo umukristo ufite ubuzima ngo agomba kwishima iteka. Ni ukuvuga ngo agomba kurangwa no kwishima. Iyo umuntu arimo asenga azabanza kumva yishimiye Imana agiye kuganira nayo. Akumva ibineza neza mu mutima wiwe. Kwishima kandi ngo ikintu yavuze ijambo rivuga ngo ni ukwishima iteka. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima, muri ubu bwami buri mu mitima yacu, n'ubwami dutegereje bwo kuba mu bwami bw'Imana bw'iteka. Ni ukuvuga aravuga ngo umukristo agomba kwiga no kwitoza kwishima. Ego. Imana ishimwe. Akishima kandi akishima muri ibi bihe, akishima n'iteka. Mu bwami tuzabayo mu ijuru aho gusenga kuzaba kwahagaze, dusigaje gusa kwishima. Ntacyo tuzaja gukora mu bwami bw'Imana iriya mu ijuru tutaragikoreye mu mitima muri ubu bwami twakiriye bw'Umwami Yesu Kristo muri iyi si. Ego. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora, ibyo twitoza, ibyo tugenderamo z'uburyo bw'Imana bwo gusenga, ni ukuvuga mu ijuru tuzaja kubitaha no kubibamo. Ariko bigomba kuturanga kugira ngo tugire imbaraga zo gusenga. Tugomba kuba dufite ikintu cy'ingenzi, mwishime bene data, twishime. Iyo tutishimye Satani ashobora kukwinjirana muri za bitekerezo by'amaganya, kuko iyo umuntu atishimye agira amaganya. Ariko iyo yishimye aranezerwa. Amen. Bwana asifiwe.
Amen. ashyiramo ijambo rya kabiri aravuga ngo nyuma yo kwishima ngo dusenge ubudasiba. Yego. Ni ukuvuga ngo dusenge tugire amasengesho yo kudasiba. Ni ukuvuga ngo tuvuga ngo turi muri niba turi, yego turi muri niba turi, kandi ni nziza ni iz'ingenzi. nabyo ibi ngibi biri mu mahame y'abana b'Imana bo mu bwami bwayo yo guterana tukabana, nabyo birimo. Ariko nyamara aravuga ngo gusenga ubudasiba. Ni ukuvuga ngo ntitugomba gusiba gusenga, kuko twibukeyo ko ari inyungu yo gutuma tubaho. Haleluya. Amen. Kubaho, ntimukirengagize, ntimureke gusenga. Tujye dusenga. Ubuzima bw'umukirisitu bugomba kuba ari ubuzima gusenga, gusenga ubudasiba. Uretse gusenga uwo munsi ubiretse, uwo munsi utabikoze, ubu munyantegekeye. Kuko Satani atinya abantu basenga, atinya abantu basenga. Iyo uretse gusenga Satani ntagutinya, Satani ntigutinya. Ariko iyo uri gusenga Satani yagutinya. Asifiwe. Amen. Kandi iyo utinywe n'umwanzi uba uri mu bihe bikomeye, uba uri muri pozisiyo y'imbaraga, kubera ko Satani niwe mwanzi wacu, niwe uturwanya. Iyo dusenga kadutinya tuba turi mu mbaraga z'ubwami bw'Imana. Yego. Haleluya. Amen. Isengesho ni intwaro ikomeye y'umukristo. Kandi intwaro, iyo ndimo ntekereza niga aya magambo yo gusenga, nza ndera ku ngabo z'igihugu uburyo ziza zifata umutekano w'igihugu. Baza barwanira igihugu bagafata intwaro bakakirwanira, bakagifata, bagifata. Ntibaza baryama, ntibaza barangara, buri gihe cyose barinda umupaka w'igihugu, bakarinda n'igihugu hagati, abaturage bakabarinda babo kugeza igihe cyose. Ubwo ni rwo rugero umukristo uri mu bwami bw'Imana agomba guhora asenga uko bukeye n'uko bwije. Ugasenga amasengesho ya hafi, ugasenga n'amasengesho ya kure, ukarinda umupaka wa kure, ukarinda n'umupaka wa hafi wo kuri wowe. Kubera iki? Kubera ko isengesho ni imbaraga, kandi buri gihe cyose, oya, nta kumanywa nta nijoro, ni ugusenga, ni ugusenga. Gusenga biza biduhesha kwegerana n'Imana. Gusenga ni imfunguzo zifungura imbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Mwibuke ya magambo ya Eliya mu gitabo cya Yakobo, bivuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko arasenga. Uzi ko isengesho riza rikumira ibintu wowe utarebesha amaso. Ariko kubera isengesho, kubera ihame ryo gusenga, ukabikumira. Eliya yahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6. Aravuga ngo Mana, kubera ko ubwoko bwinangiye bwakoze ibizangwa nawe, hagaritse imvura ihagarare imyaka 3 n'amezi 6. Uko Eliya yabivuze niko Imana yabikoze. Yego. Uko yabivuze abisubiramo, aravuga ngo imyaka 3 n'amezi 6. Imana nayo ihagarika imvura, niyo izi ahituye, niyo izi imbaraga z'imvura. Eliya ntiyarazi naho ituye imvura, ariko kubera ko yabibwiye Imana irabyemera. Nimwumva ko gusenga gufite imbaraga zikomeye cyane. Haleluya. Amen. Imbaraga zo gusenga zihagarika imvura, irahagarara. Niko natwe mu buzima bwacu, naje uganje jewe Zabuloni, hari ibyo nasengeye Imana irabikora. Hari ibyo nibuka nkumva imbaraga z'Imana muri jewe, kuko isengesho hari icyo ryakoze. Amen. Sinje nyine, nawe urimo numva, nawe turi kumwe aha hantu, hari icyo wasengeye Imana irakumva. Amen. Agiye wakomanze, Imana iragukingurira. Yego. Asifiwe. Amen. Hari icyo wayibwiye nayo igira gute, iragikora. Nimuvyibuke bene data, biduhesha imbaraga
zo kuzuka kugira ngo dukomeze dusenge Imana. Yego. Dusenga ubudasiba. Gusenga kuza kundyohera cyane mu buzima bwanjye. Kuza kundyohera. Gusenga numva ni nko kuguhereza banke, bakaguhereza konte muri banke kandi bakaguhereza uburenganzira bwo kugenda kugira gute gufata kuretira ayo mafaranga ari muri iyo konte. Kandi bakakubwira ngo yose ayo uzadushaka yose ari ifite integezo yose uzuza uyajane. Niko no gusenga tumeze. Iyo umukristo ufite ihame ryo gusenga, haleluya, abafite sheke yo kugira gute kuja kuretira ku Mana, uko muretira muri banke ndetse hari n'igihe uja kuretira ugasanga ntibikunze. Ariko abakristo mu bwami tuzatugenda kuretira imbere y'amaso y'Imana, Imana ikaduhereza ibisubizo zacu. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Gusenga ni ihame rikomeye kandi ry'ingenzi rikomeye. Hari umwanditsi wavuze ngo iyo dusenga turwanya Satani uturwanya hano hafi. Ariko hari n'igihe tuvamiye Satani tukaja mu birindiro vyiwe, abanyamasengesho bakomeye bakaja kwirukana imbaraga za Satani. Haleluya. Amen. Ubwami bwacu imbaraga zabwo muri twebwe ni ugusenga Imana. Nizo mbaraga zikomeye ni ugusenga Imana. Icya gatatu yavuze nyuma yo kuvuga ngo dusenge ubudasiba, yaravuze ngo twishime. Dushime Imana. Ngo nivyo Imana dushakaho muri Kristo Yesu. Ifa kwa Mungu. Amen, amen. Ushima Imana, iyo dushima Imana nazo ni isengesho. Mu yandi magambo, aya magambo atatu abakubiye mu isengesho rikomeye rifite imbaraga riza rikanyeganyeza. Haleluya. Amen, amen. Umukristo yafashe ibihe byo kwiherera, umukristo yafashe ibihe byo gusenga, akajyana imbere yiwe kwishima, ibyishimo muri we, yishimira Imana, agasenga ubudasiba, yarangiza agashima Imana. Ndakubwira ukuri, uri umunyembaraga zikomeye cyane. Kandi ubushikamye, ubuhagaze mu ihame. Haleluya. Mu ihame rya gatatu ry'ubwami bwacu, y'ubwami bw'Imana. Y'ubwami bw'Imana. Ntabwo dushobora gutsindwa dufite isengesho. Ntabwo dushobora gutsindwa twishima. Ntabwo dushobora gutsindwa dushima Imana. Oya, iyo dushima Imana tukishima tugasenga tuba dufite imbaraga zidushoboza. Iyo ni intwaro ikomeye, ni ihame rikomeye. Nimba ufite ikibazo muri iki gihe, nimba ufite amakuba muri iki gihe, nimba ufite ibintu runaka, icyagufasha n'icyagukomeza ni ugusenga Imana. Amen. Ni ugusenga Imana. Imana yadukishije ibihe bitandukanye. Iyo twumva amateka y'igihe ubuzutse bwaje iwacu, twumva habayeho imbaraga zo gusenga zikomeye cyane. Twebwe twumva ko twabaga ahantu bita Inganji. Iyo wumva ibintu amasengesho yakoze Inganji uzutangara aho abantu bajaga mu rugamba rw'abantu bafite intwaro izi zisanzwe, ariko bo bakajana intwaro z'ingunga, Imana yababwiye mu mahombe ikababwira ngo nimuhaguruke muje kuri uriya musozi, ngo nimushika muvuze ingunga mu buryo bwo kwizera no gusenga, ngo abanzi barahunga bagira ubwoba. Amen. Ibyo ni ibintu byabaye ku bantu tukiri kumwe nabo, si ibintu gusa by'amakuru si amateka. Oya, ni ibintu byabaye kubera gusenga, bagaterera impinga y'umusozi bakarenga hejuru, bashika bakavuza ingunga mu izina ry'Imana Data, noneho bagasaba karyizera iryo zina, ingunga ikirukana abanzi bagahunga, bakavuga ngo hariya hantu hari ingabo zikomeye z'abasirikare. Amen. Haleluya. Abantu bacu, ababyeyi bacu bayobowe no gusenga, kandi mu kuyoborwa nako bituma Imana ibatsindishiriza abanzi aba basanzwe, apana mu buryo bw'umwuka. Oya,
abanzi bafite intwaro baje kubisha kubera gusenga bigatuma bakira izina ry'Uwiteka rigahabwa icubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Dusenge ubudasiba. Gusenga tukugira umwuga. Gusenga umuntu arakwiga. Gusenga umuntu arabishakisha. Gusenga urabishoboye nawe niba uri mu bwami bw'Imana. Ego. Ntabwo ari ikintu umuntu ahabwa gusa cyangwa nk'impano gusa. Oya, gusenga habe na Yesu abigishwa baramubwiye ngo abigisha gura gute abigisha gusenga. Yarabigishije disikuru uzayirebe muri iki gitabo cya Matayo. Arababwira ngo nimuja musenga muze muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ababwira kuramya Imana basenga, ababwira kuvuga kwihana ibyaha byabo basenga. Aragaruka arababwira ngo muze mushima Imana musenga. Niryo sengesho niho rikubiye. Ni ukuvuga ngo gusenga uragushoboye nimba waritavye uri mu bwami bw'Imana. Yego. Amen. Amen. Kandi nimba utaragushobora gushobore bugira ubuzima bwo gusenga kandi ibintu by'umuntu usenga azayumva ko ibintu byose byoroshe nta kidashoboka kuko ari kumwe n'Imana ishobora byose. Ihame rya kane, iryo ni ihame rya gatatu ryo gusenga. Ihame rya kane ni ukwihana. Nimuvuge ngo amen. Amen. Ihame rya kane, ihame ry'umukristo, ihame ry'ubwami bw'Imana, ihame ry'ubwami bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo ni ukwihana. Ndasubira inyuma gatoya. Kwihana. Haleluya. Amen. Abantu benshi muri iki gihe kwihana barabyirengagije pe. Ariko twebwe tukiri bato aho twari dutuye mu Gashasha niho twakuriye, niho twamenyeye ubwenge, niho twakiriye imbaraga z'Umwuka Wera, niho twabatirijwe mu mazi, niho twumvise uburyohe bwo gukizwa tukiri batoya. Ikintu cyarangaga abantu basenga, haleluya, kwari kwihana. Hari ikintu bariterme bavugaga ngo kwari kugira indaraza. Abantu bajaga kuja mu masengesho bakabanza bagaca imbere y'umukozi w'Imana bakihana izaha bakatura izaha zabo, bamara bakabona kwinjira mu iteraniro ryo gusenga. Asifiwe. Amen. Icyo zari imbaraga z'amahombi, iyo cyo twitaga amahombi, zari imbaraga zo gusenga. Abakozi b'Imana barahanga ko barabyumva kandi boko baravyibuka ko babikoraga. Ryari ihame ry'umukristo kugira ngo uje imbere y'amaso y'Imana ugomba kubanza kwihana. Kandi iyo twihana, haleluya, amen, iyo twihanaga kwari kumeze nka wa muntu wiriwe mu mirimo, afite irimiro, afite icyuya, afite umwanda. Iyo ageze mu nzu arambura ya myenda yahinganye, akisukaho amazi akoga, agashiraho utuvuta, akumva umubiri umerewe neza. Siko kwihame bisanzwe bimera buri munsi be. Niko n'abakristo iyo bihanye ibyaha byabo niko bazabumva borosha imbere y'amaso y'Imana. Bwana asifiwe. amen, Niko bamera iyo bihanye. Kwihana bituma wegera Imana ikakuba hafi. Kubera iki? Kubera kuko wihana. Ariko abantu ikintu sinzi uko nzambitekereza umwanya munini cyane, kandi naje ndi umupastor kabitekereza nkabyibaza. Habe n'abantu ntukibona bafite inyota n'inzara yo kwihana. Oya, ibintu byaramenyerewe, ibintu byabaye rusange, ifunguro ryera nukurizaho, ntabwo binira, ntabwo bisuzuma. Sinzi uko byagenze. Nimugaruke tuje ku isoko yo kwihana. Haleluya. amen, Hariho kwihana no kureka no kwirinda. Icyo ni ikintu gikomeye. Kwihana, kwirinda, kubireka, tukagaruka tukasanga Imana, tukaba abantu beshejwe. yego, Asifiwe Yesu. amen, Iyo twihanye biduhesha kwambara imbaraga zindi zidasanzwe. Kubera kuko twiyambuye igomwa n'uburyarya n'ishyari. Niko Petero yabivuze.
aravuga ngo twiyambure igomwa n'ishyari n'uburyarya ngo tubereke abana bavutse vuba twifuza amata y'umwuka atagize gute adafunguye. Ibyo tubiheshwa n'iki? Tubiheshwa nuko twihana ibyaha zacu n'ibicumuro zacu. Imana ishimwe. Amen. Iyo twihanye ibyaha zacu n'ibicumuro zacu biduhesha imbaraga zo kwegerana n'Imana, kandi twegerana n'Imana tukumva dutunganye rwose. Yego. Bibiliya iravuga ngo nimwihane. Isengesho isomo Yesu yatangije abwiriza, isengesho Yesu yatangije cyangwa se ibwiriza yabwirije abantu, yarababwiye ngo nimwihane ngo yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Amen. Kugira ngo tuje muri buriya bwami twinjiremo neza dushingemo ikirenge ni ukubanza tukihana. Amen. Kuko ubwo bwami buriya bwami Yesu yabwiye abantu ngo mushake ubwami bw'Imana. Icyo tubushakisha ni iki? Harimo n'iri hame ryo kwihana no kwirinda no kureka gukora ibyangwa n'Imana. Aho turi kumwe tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Hallelujah. Nukuvuga ngo ni ihame rikomeye kandi rifite imbaraga kandi riratureba twoye kuryirengagiza. Oya, muri ibi byaravuze ngo ngwino ku isoko ngari nziza, aravuga ngo wirohemwe wamutindiwe, ngo woye kugira agace na gato katagize gute katuhagiwe. Imbaraga zawe kugira ngo ugaragare neza muri buriya bwami, ugaragare uri smart, ugaragare uberewe, ugaragare umeze neza, nuko wihana ibyaha ukabyirinda. Haleluya. Ukanabireka tuve mu ngeso mbi bene data. Ibihe ni bibi ko biratwinjira mu ngeso zitigeze kubaho, kandi hakaza ibintu bivuga ngo kwihana ngo twarababariwe zararangiye. Oya, habonetse inzira yo kubabarirwa, habonetse inzira yo kwezwa, habonetse inzira yo gutunganirizwamo. Ariko nituramuka dukoze icyaha, Bibiliya ivuga ngo nimuze mugaruke. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo wabaho mu buzima bw'ubwami utaza wirinda icyaha kandi wagikora ntucihane. Ntabwo uba uhagaze neza. Oya, ntabwo uba uhagaze neza. Ntabwo uba waciye mu irembo. Iyo twinjira mu irembo ry'ibwami dusha ku ndaraza tukabona gukingurirwa tukinjira. Haleluya. Amen. Hari umwanditsi wavuze uburyo bwo kwihana, avuga amagambo meza cyane. Aravuga ngo iyo twihanye ngo ni irembo rifungura ubusabane n'Imana, kandi ngo rikaba irembo ngo rizana imbaraga ku bakirisitu. Iyo twihanye tuba twicishije bugufi, kandi iyo twicishije bugufi, Petero yaravuze ngo iyo turi munsi y'ibiganza by'Uwiteka, iyo tubizishishemo bugufi, ngo nayo ize tuzahurika tuzamuka. Kubera ko twihanye ibyaha n'ibicumuro byacu. Yego. Haleluya. Bibiliya yambwiye mu gitabo cy'Abami igice cya 18, Eliya tumugarutseho, ubwoko bwa Isirayeli bumaze gucumura, bwaramaze kwimura ubwiza bw'Imana bukava, amapfa akaza, ibibazo bikaba. Hari ikintu Eliya yakoze gikomeye cyatumye ubwiza bw'Imana bwongera kugaruka muri Isirayeli. Haleluya. Amen. Eliya yakoze iki kintu gikomeye, yahamagaje umwami hamwe n'ingabo basengaga, kuko bari bararetse Imana baja muri gusenga ibigirwamana bya Baali n'ibya Asheri. Abari byo basenga, aho gusenga Imana ya Isirayeli basenga ibigirwamana. Noneho Imana irarakara ibateza amapfa. Nicyo cyako gituma Eliya yibwira ngo gira gutya Imana ikabyemera. Imana ntiyari gifite impuhwe z'abanyabyaha, kuko bari barinangiye kandi binangira ibintu birengagije. Ntabwo byari bibatunguye, ngo bimuye Imana bimika ibigirwamana. Imana itubabare, bimika ibigirwamana. Ariko reba umuti wabaye umunsi umwe ku musozi wa Karumeli. Haleluya. Umuti wabaye umunsi umwe udatwaye igihe kirekire.
nko guhunza no guhumura. Haleluya. Amen. Eliya arababwira ngo nimusane igicaniro cyari cyarasenyutse, nimuze dusane. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Twari twarasenye igicaniro cy'Imana, igicaniro cyari cyarasenyutse kivaho himikwa ibindi bicaniro bidafite pfo na ruguru, ibicaniro bifite Imana zifite amaso ariko zitabona, zifite amatwi ariko ntizumve, zifite akanwa ariko zitavuga. Ariko ndashaka ko twongera tukagarura nimwumve imbaraga zo kwihana bene data. Haleluya. Amen. Imbaraga zo kwihana ni ukubaka izasenyutse bikongera bikaba bizima. Eliya yakoze ibintu bikomeye cyane, yakoze ibintu bikomeye. Burya mu kwihana habamo imbaraga zikomeye cyane. Jambo ry'Imana ryambwiye ngo afata amabuye 12 nguko bene Yakobo banganaga imiryango yabo. Bivuga ngo yaragiye kwakira yaragiye kubaka buri umuryango, yaragiye kubaka buri umuryango. Ntiyagombaga gusigara n'umwe. Uyu munsi bene data turubaka imiryango y'abantu bari mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ahasenyutse kongere tubagira gute tuhasane. Dore iyo yasenyutse ibisimba bibonaho byinjira bikinjira mu nzu, bikinjira kimwe kikaza kinjira ahasenyutse, ikindi kinjira ahasenyutse. Ahari imitima y'abantu yaba yarasenywe n'izaha n'ibishumuro by'iki gihe, ariko haracyariho ibyiringiro yuko twakongera tukazana amabuye. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo uyu munsi turakora ikintu gisa n'ubuhanuzi, kubake twongere dusane. Buri muntu wese arasa naho ari. Wese Yesu cyubahiro. Haleluya. Buri wese arasana aho ari. Abari muri Kongo barasana hasenyutse muri Kongo. Abari mu Rwanda dusane, abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari mu Buraya, Amerika, Australia, Canada n'ahandi hose. Twese aho umuntu wese uri muri nibature muri iri teraniro, urabanza wiyubake wowe ubwawe aho wasenyutse. Numara kubakika uhaguruke wubake n'abandi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Twiyubake. Eliya aravuga ngo nimuzana amabuye 12 arayashinga. Amaze kuyashinga azana igicaniro yongera aratamba. Barangize gutamba. Haleluya. Amen. Aribwira yuko ibihugu byasenyutse zo kongera bikubakika. Kandi bivuye mu kwatura no kwihana izaha zacu. Tutagwanishije intambara zikomeye. Oya. Tutagiye mu bintu bikomeye. Oya. Ntanavyo dufite, ntanavyo tuzagira muri twebwe abari mu bwami bw'Imana. Turarambura ibiganza tuvuge twakire ubwoko bwacu imbabazi. Wakire wewe ubwawe wiyakira imbabazi. Wakire igihugu cyawe imbabazi. Wakire inshuti zawe imbabazi. Tureba hari kuko Imana yatwumva. Amen. Imana nishimwe cyane. Amen. Imana habishubahiro cyinshi. Amen. Imana izayirengagiza intege nkeya zacu. Imana izayirengagiza ibicumuro byacu. Imana izayirengagiza ibyo nayikiraniweho byose. Nimuze. Haleluya. Nimugaruke. Tuje mu ihame ryo kwicisha bugufi. Kwihana no kwicisha bugufi. Kwasura ibyaha no kwicisha bugufi. Yewe Bwana asifiwe. Kwasura ibyaha no guhereza Imana imbaraga. Nuguhereza Imana no kuba ko Imana ari ifite imbaraga. Imana niyo yezi gatunganya. Imana niyo izi kubaka. Nihe wasenyuse. Reka nkubaze nguhamagare. Nihe wasenyuse. Niki cyatumye imbaraga n'ubwiza bw'Imana butakiba muri wewe? Niki. Bibiliya yavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwazo. Ngo naho ibindi byose tuzagira gute tuzazongera. Niwaje ko tureka gushaka ibindi Imana yaranibahaye. Murabifite. Ariko nimuze mushaka ubwami mubishakisha kwihana no kwatura no kureka ibyaha. Abantu benshi babaye abaforoderi mu bwami bw'Imana. Bari mu kwitwa amazina atarayabo, bakitwa abakristo abakozi b'Imana, kandi bakuzaha za kera barasenyuse zararangiye. Amabati akiba hejuru y'inzu, amadari yarasenyuse yavuyemo.
ibyishimo byavuyemo, umunezero wavuyemo, agakiza ni icyapa turimo. Mugatekereza ngo twakora iki, niki twahagarika. Ariko Eliya we yabanjije ariyubaka ubwe. Haleluya. Arangije kwiyubaka ubwe, arongera yubaka imiryango 12. Yego. Atangira kumfurageza ku muherezi. Haleluya. Amaze kuzumva gutyo ikintu cya mbere yazumvise we. Ariko mureke mbabwire ikintu Imana yakoze uwo munsi. Bwana asifiwe cyane. Amen. Yamushyizemo ubutwari bwo gukomera. Yavuze ibintu bibiri zatangaje abantu bose baraho. Yaravuze ngo uyu munsi haramenyekana Imana nyamana. Haleluya. Haramenyekana Imana nyamana. Haleluya. Amen. Uyu munsi uyu munsi haramenyekana Imana nyamana. Tuve mu bintu. Oya, hamenyekane Imana nyamana. Muri Kongo hamenyekana Imana nyamana. Yego. Muri Amerika hamenyekana Imana nyamana. Yewe aho wicaye mu wawe hamenyekana Imana nyamana. Mureke tugaragaza Imana tubiheshejwe no kwicisha bugufi. Nimwicishe bugufi bene data. Eliya ariko Eli. Amen. Ko tuzobana na Eliya mu bwami bw'Imana. Amen. Eliya tuzamubona. Eliya tuzamubona mu gihugu cy'amahoro. Amen. Ayiwe abizeye bazagenda mu gihugu cy'amahoro. Apewe sifa Bwana, apewe sifa. Amen. Nukuvuga bene data aravuga ngo hamenyekane. Ese uzoza umenyekanisha Imana abantu bakuziho ibindi n'Imana ikuziho ibindi? Oya, ntiwamenyekane. Ahubwo uzamenyekanisha imiterere yawe na kamere zawe. Uzamenyekanisha intege nkeya zawe gusa. Kabe nubwo uvuga ibyiza ariko abantu babona ibi ukora, bakabona n'Imana ikabona ibyo ngibyo ukora. Ariko nimureke twongere dusane. Wigeze kuba mu mbaraga z'Imana, wigeze kuba mu bwiza bw'Imana, wigeze gukoreshwa n'Imana, ariko hari warasenyutse. Ariko nyamara agutegeye amaboko, agukize kurimbuka. Iryo ni ihame rya kane abakristo tugendana, tukongera tukagira imbaraga, tugasubizwa n'imbaraga z'Umwuka Wera. Amen. Haleluya. Arangize Eliya arababwira ngo nimwebwe muri bubanze. Arababwira ngo ngaho nimugaragaza Imana. Baragerageza ngo baruha baritemagura. Eliya ngo akazababwira ngo nimuvuge cyane. Imana yacu ntiba yatugiye ngo inanirwe gukanguka, ariko ngo izabo rero si ugusinzira. Oya, ni igishushanyo gusa. Ni Baali nyine, ni Ashera nyine. Nibyo bigiye, nibyariye bije y'igihugu. Ariko iyo bageze mu gihe cyo kugaragaza Imana nyamana. Haleluya. Amen. Haleluya. Barahemura. Bakaza bahindukira bakavuga ati Eliya we, iyo wadukuye muri aka kageni, muri aka kaga. Ariko Eliya igihe cyane mu igihe kiwe yahuraga n'Imana, akicara akabwira Imana intege nkeya ziwe. Aravuga ngo nimunegere. Bwana asifiwe. Amen. Kuri iryo hame noneho twese duhavukire rimwe, twaturizaha, twiyambure, twikureho imivumo, twikureho izo twagendeyemo. Ntazi izo wagendeyemo, sinakuzi, ariko mureke duhanare, twongere tugarure Imana mu mitima yacu. Imana ishimwe. Haleluya. Tugarure Imana yacu mu bihugu zacu, yongere kandi lete muri wewe Imana. Haleluya. Eliya
arababwira ngo nimwege. Hari ikintu yababwiye ngo sensi muvuga yuko Uwiteka ari Imana. Baramwikorera kuko bari bareba amaso ngo amaso yabo bari ko yahanga Ashera na Baal. N'umwana yahabu bari bavyitegereza. Ariko Bibiliya yambwiye ngo amaze kubaka kusuka igishaniro umuriro w'Imana uramanuka. Bwana sifiwe. Haleluya. Numanuke umuriro w'Imana numanuka ku bakozi b'Imana. Umuriro w'Imana numanuke ku bagabo n'abagore. Mwakira umuriro w'Imana. Umuriro w'Imana igicaniro munse mu bicaniro imitima yake mu muriro w'Imana. Amen. Imana ni wake muri twe. Muri twe. Haleluya. 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 Oh haleluya. Yes, Imana wongere wake mwaka. Umuriro w'Imana ni wongere wake mwaka. Umuriro w'Imana ngo wake ngo. Haleluya. 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 Tugiye kwikorera imitwaro Bwana sifiwe. Amen. Tugiye kongera kubaka ibicaniro zasenyutse Bwana sifiwe. Amen. Tugiye tuvuga ngo hangaha oya. Numvise hariho umusaza wacu umukurambere wacu Baba wa Imana Bwana sifiwe. Abantu benshi bagiye bumvaho ubutumwa bwiza bahagaze abo yabatije abo yacingiye abo yabwirije Pasiteri wa Bishombo ndatekereza ko ahangaha tugiye kumuhereza ijambo adusengere yaka imbabazi ku bwoko bwacu yaka imbabazi ku bakuru n'abatoya abo tutataniye hose ingeso z'aho abantu bagiyemo twaka imbabazi twongeye twiyubake tugaruke mu bwami bw'Imana. Haleluya. 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 Kandi ahagarare mu cyuho Amerika Eliya Amerika Nehemiya. Haleluya. Ariko abantu barafite dari mukuza inyamaswa zizira zarinjiye mu nzu y'Imana abantu bari gukora mu icyo bashaka ariko turifuza yuko wowe n'ubushake nawe ndasaba kugira ubushake wowe uri aha muri aya materaniro twese turi aha muri aya materaniro tugira ubushake duhagarare duhaguruke tubanze twihane tumara kubona gushaka ubuvyutse. Hari umwanditsi wavuze ngo ubuvyutse ngo bubanzirizwa no kwihana. Sifa kwa Mungu. Amen. Haleluya. Tuvuge ngo ubuvyutse bubanzirizwa no kwihana. Haleluya. Haleluya. Tubayo kw'Imana. Ibanga umuti inzira y'ubuvyutse ni ukwihaniza havacu no kubireka no kuvyiriza. Amen. Amen. Yo sifa kwa Mungu. Amen. Amen. Kandi umukristo wihanye asaba umukristo mwiza mana yanjye. Amen. Amen. Ijuru hari Imana. Ubuzima bwacu hari Imana. Amen. Mu buzima bwacu hari Imana. Amen. Ngaho senga muzehe nimba hari nadukingurire mikoro abanza senge. Rafiki yangu wewe katika